الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله الماتن الشيخ الإسلام ابن تيمية: صفة السمع والبصر قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المجادلة آية الأولى. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. آل عمران آية تامدري چپن جيتت يغو. وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. زخرف آية چپن جيتت. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. سورة طه آية چپن جيغل. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. سورة العلق آية 7. قوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الشعراء آية 7 هاتم انوغي. قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سورة التوبة آية 10. ديدو آية جي وديدو واللي في دون وقدو متنون دون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وديدو addi dallinorgol wonde Allah ko nanowo Allah ko yi'owo mo jogi din sifaji don ko sifatun azaliyatun sifatun dhatiya. Sifaji di o wondi e mum di o sertata e mudum wona di tagadi di alaka di fuddi di alaka di haadi wona wonde hari o nanatano o wattinanugol. enen bibbe adama ben de onti no jibine haade hara o nanata o anda o yi'ata kadi o asendira piiji habe na bobon watti yiwde en andi nande den no atti giide de ani joni bobo haysi mo jibnan sa tappi goddum takko don o maje ko sa wadini ka giteni o yi'ata Allah nano o sifode mo jogi dido sifaji ahlu sunna wal jamaa no tabintinnani mo wonde ko onanowo ko yi'owo. Ɗeɗo ayeje ɗeɗo no laaɓi pos koɗe tindinta ko so wona falanaɗo hoore mum majjugol taw Allah no muyanimo kadi o yeddata ɗum ɗo. O wi sifa
fi nande e giide abano ala nani tan ngeno nani tenno na gotu enen nanugol engol ko be hara nuru no wodi hara no wadi wuddere no wadi appareil nder no hen no hito ngon arta no natira transformo yaho yakka ngandi ga do manno ha on tigi nana Allah kanko nano ngo wayde kono ngene giide men den yi'u gongol no humondiri e jalbendi ino nebbiti pet ayata be tawa no jalbi Allah kanko nano enen ko naneten kon no mari limite pendo joni ko woni e wadde ka prefecture ji woni wadde ka fulawaji meden fendo do o wowlete ton o dumante ton e ala nande ga sen woddondiri nante men den ala dole pouvoir yettoygol captiroygol ton adda kono gite men den no mari kade hattata ndara ha o wadani parni la gite wadni kono nono mirena Allah kanko nano mo way kanko kala ko nanete kon ko gasto nanade kon fu kanko e monana o yi oto kon fu himoya ala ko ronkata yide ala ko ronkata nande ko be on tigi jaba dum yettaregil on laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ala ko wa makko no mijorda wonde no gasa ko ni o nanirta o andu nano no mijorda no gasa ko ni o yiirta o nano onande magite makko de no gite men de abada nanugol makko ngol en non en no nani ten no noppi men wona boto few kon non be jabe mbawi himo nana o wi'a himo nana himo ya inen o way ana en falji o wi qawluhu odo wawo mo wawa ittede qawluhu kongol Allah ka o wi gadi sami Allahu ko gonga Allah nani gadi o gadi no ara lit tahqiq wonde ko gonga no ara للتقليل قد يجود البخيل نواي وند غود no okka wonde قد نوا wonde للتقريب bat قد قامت الصلاه battingol fay julde nenga wonde darno nama ko gonga sami Allahu alla nani qawla allati kongol on sonnajo on mutawata tujadiluka no yeddondira e ma no dukida e ma ɗum ko Khawla bintu Salabata fi zawjiha fi modi makko wa tashtakihi mo wullito ila Allah faade ka Allah o ɗo sonnajo modi muɗum wino watti ɗum yumma mum o nandini mo yumma makko aaje den ari wonde mo wi'i ɗum aray kanko e sonna makko naaɓe kafu mbaldi de ha waɗa kafara o joni noon modi makko woni nayejo himo yiɗi modi makko emo yurmini modi makko ay nelaɗo joni haray emiɗo wawi wonde ɗon takko maɓɓe ɗon fe maɓɓe ɗon mi uppanaɓe mi defanaɓe mi loota suudu mi we'ita tanki mi waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo kono hara almaki kono hara o battaki ma o wi on ko nayejo on nuna haaju mu wuri wona ko mijo ɗon ɗum ɗon na fi ɗum ɗon hiɓe yewta nene men Aisha wi miɗo takko ɗon min mi alaynande ko bane yewtude kon Allah subhanahu wa ta'ala hondo ka fawqa sab'a samawati sengudo asama'oji ɗin fof kanko e mo jenti tay Allah no jenti ko bane yewtude kon wona onde ma sonnajo yedde e nelaɗo kono e mo ɗaɓɓude argument ji porte sortir fi no heɓira newende no dankora modi makko ha modi makko gayna wadde kaffara o wi wallahu Allah yasma'u himo nanude tahawura kuma yewtere mon de ha wara ko yewtudugol convention yewtere wonno yewtego Allah no jenti inna Allah tabiti wonde Allah sami'un ko nanowo basirun ko yi'o
ɓenna ko onano ko alda e noppi ko yo ko alda e gite akhi honnadma noppi ton e gite oyi ko nano o aya ɗo koye mujadila woni kanko woni aya arano on o kongol Allah kadi ka o wi lagadi sami Allahu gondi Allahu nani qawla alladhina kongol ɓeya kalu wi'unoɓe ɗum ko alyahudu ɓe wi inna Allaha tabiti wonde Allah faqirun ko o baaso wa nahnu menen agniya ko men alɗuɓe ko men milliardaire sanaktubu ma galu ko ɓe woni ɗo ko men winday ɗum ɗon notete alyahudu siko borranedi ala ɓurɗo bewre ala ɓurɗo mawnintinare townitare ala ɓurɗo mo townitinani ke Allah ɓiɓɓe adama luttu men kan hara itte sikke ɓeyna Allah ko baaso na o inni ko hombo ñawrata man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasanan Allah wi ko hombo ñawla tammi ñamande moƴƴere fa udaifahu lahu mi sowanoyamo ka yoɓugol ni ko baaso ɗaɓɓata ñamande batti menen ko men alduɓe menen ala ko men mbaɗa Allah no jenti kongol maɓɓe ngo o wi himo jenti himo nanude ɗum ko Ali Imran woni aya 181 e kongol Allah ka o wi am yahsabuna ka ɓeeno sikka anna no menen la nasma'u men nanata sirrahum bundoji maɓɓe ɗin wa najwahum e cewndi maɓɓe ɗin mi sikka men ala jentare ko ɓe sonita lay ɓe sikkude men jentaki ko ɓe sownodirta ko ɓe jenti bala ko noon tigi wa rusuluna wurin kadi nulaɓe amen ɓen ladayhim ka maɓɓe yaktubuna ɓe windude ɓe men immini ha ka maɓɓe malaika ɓe jooɗo wonduɓe maɓɓe ɗen ɓe winday kadi koko ɓe woni sownodirde ɗon ɗum koye Zukhruf aya 8 e kongol ka o wi innani ma'akuma asma'u wa ara o wi annabi Musa e annabi Haruna o wi yahe ka Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alana aw an yatgha yahe ka Fir'auna kono wowliranomo doyi o lanɗo sa ari no wowlirantamo non ene wowliranta neɗɗo ni nala ni na gootum wonno konngol newingol jeejommo o ɓen jogi khitab muɗum adda'iyatu annajihu wallazi yantagi wa yakhtar alkalimati allati tunasibu almaqam wa tunasibu alashkhas noddanowo Allah hawrindinnaɗo on suɓowo konguɗi ndaara konguɗi handuɗi e wowlede e nde nokkure ɗo fewndo ɗo ɗum ɗo duwa wowlede ɗo ɓeeɗo ko wano ɗiɗo konguɗi wowlante nayi ko non mi wowlay ko mi wowli o min gasi so fini mi wowli lanni nano Allah wi yahe wowlanommo konngol ɗaatungol no gasa o andi tay maɗum o hula ɓe wi he waɗa hulita o bew taw o feƴƴintin o fantina ko neɗɗo ko dundarankojo ɓeyda konnguli newiri ɗum o ala haaju e ɗum ɗen nguli menen maapide kono noon sa wiya men yo ala ko men waawi Allah wi he innani ma'akuma miɗo wondi e mo asma'u wa ara miɗo nana miɗo yi'a kadi na wonde maaray mi reena ko woni e feƴƴide ko ma mi ala e nande ko woni e feƴƴide ko na ɓe mi haɓɓarane contrat ndi yehe holli wonde Allah himo nana himo yi'a mo wondi e maɓɓe kadi wondigal andugol ko honto ɓe woni e ko honɗum ɓe jokki o ko aya ko e taha woni kanko watti 46 e ka o wi oɗo neɗɗo dundarankojo ko Abu Jahali ma Umayya ibn Khalaf ma waaɓe no ɓen wayi o wi alam ya'lam e o anda bi anna Allah wonde Allah yara himo yi'a mo reeni o ala aya 14 e konngol ka o wi
alladhi yaraka hina taqum wa tawakkal ala alhayy alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul alim. Wa tawakkal ala alhayy alladhi yaraka hina taqum yowito fawo e hore odo mutawata himurenuma sanga immutuda daroda sanga darida hida jula antum himurenuma wa taqallubaka fi sajidina kono kay sida wonde wobbe go ya julnude be idon julude idon turade idon bantare idon sujjude den jottade himon immade himoreni on non kadi fawi e on innahu no kanko huwa as-sami'ul alim kanko ni nanowo on kanko ni gando on o shuara woni urde aya temedde sappo e jetati ha aya temedde nogay e ka wi wa qul i'malu wi ube golle mo beyo yo jokku jokke ko jokku do golle fasayara Allahu amalakum alla no jogori yi'ude golle munde alla no reeni golle monde wa rasuluhu nelaado kadi no reeni fewno ka wurido mo reeni ko no wadde ko mo andi wakkilibe e wombe wakki wadde joggu gite wal mu'minuna julbe kadi no andi no andondira kambe sahaba be gibe andondirno don no ton hakku mabbe nafigibe wadin kinnotobe famin kinnotobe fu Allah uyi fasayara Allah alla no reeni edo ayeje dedo tabintinnani alla sifaji didi sifaji sifa yi'ugol e sifa nanugol jonno ko dun do almatinu yani waddo matno ko dun do addi jonno wado sharh on yanyo on donc Sheikh Muhammad Musa ibn Uthaymin rahmatullahi ala al-jami' joni o yanyana en dun do non ko fense no dun do moji ngandi innahu tawilu nafas emo juuti fofango e dun do sharh fi yanyugol dun do fense no wejjita ذكر المؤلف إني واللي في دون جانتك في إثبات صفتي السمع والبصر آيات 7 ويولي في دون دو وجانتك في تبنتين نغو صفة جديدة صفة نند صفة ييدة جيدة وجانتك آية جديدة الآية الأولى آية أرنو قوله تعالى كونغول تونو كاوي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هكا آية ولن دون إمو فرد نون آية وانكانكو كادي وي قد للتحقيق ودو قد في حقو نينغول كو ويغول بلت وي قد on noara e maanaji ijanti de ninnane kono odo ko litta haqiqu fi haqqo ngingol go gonga tigi kadi ko gonga tigi haqiqa sami Allahu allanani wal mujadila hiya allati ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam o wondo e dukudude wondo e yeppodo dirde yeddondira jidal mujadala yujadilu mujadalatan wa jidalan ko on arnodo kanelado tashtaki zawjaha him wullito modi makko hina dhahara minha sanga onandi nomo ayuma makko wa dhiharu kuwete dhihar nandingol an yaqula ar-rajulu li zawjatihi wonde gorko wiata be ngumu anti alayya ka dhahri ummi an ka ando hida wai wa keci yumma ko nanduda ko keci yumma aw kalimatan nahwaha ma kongol wangol non no fottana hakkunde kambe karama ko be fiqhube si onti woliri ni anti alayya ka dhahri ummi annahu mudahir an ka ando hida wai wa keci yumma to woni zihar nas Qur'an amma sowi anti alayya ka ra'si ummi aw ka yadi ummi aw ka rijli ummi aw ka sha'ri ummi
أو ككتف أمي أو كبطن أمي أو كأذن أمي أو كعين أمي أو كلسان أمي من أجزائها خرنا ظهر، هل يعتبر مظاهرا أو لا يعتبر؟ أي أو جوني أنا بايكو واتي بيأتي بيواتي ما هوري يوم عندي بيواتي ما جونغو يوم بيواتي ما كوينغال يوم بيواتي ما نوبي يوم عندي بيواتي ما bernde yumma mi wattima ɓaawo yumma mi wattima sukundu yumma mi wattima feɗango yumma masala ɗo hiɓe yeddodiri woɓɓe no wi si tawi o wi'i ko tawata ɗum ɗon no wawi ittede on tigi haram musali sukundu awa taƴi sukundu on tigi haram musaka wita wuy a taƴi sukundu anno pooɗi non no musa kono taƴi musata feɗango fi a penniti si a memo yalitewo musata si ɓe wisi ko ɗum ɗo on tigi nandini ɗon kontatake amma kala ka tawta si a ɓucci musay a peɗike musay a nangi a keppi musay ɗum ɗon hara on tigi kontama e nandimɓe ɓe woɓɓe inni o ko tere ɗe tawata fayda ɗen ɗo si ittama on tigi wurata wano ɓaawo ngo wano ɓernde nde no reedu ndu keeci ɗi daande nde ɗon ɗo fof si taƴama on tigi wuratande kadi kono noppi en juuɗe en kolli en koyɗe en ɗum fof no taƴa neɗɗo ara o heddo ɗon mo yaha machallah kono ko selli kon ɗum ɗon sina hara ko sukunu ɗum ma peɗal ɗi ɗiɗa fof ko on tigi wi nandini o hara ƴettay juso ahyana yutfa alal kull aray konti fu amma so inni hiɗa wa'animmi wa yumma anti alayya ka ummi ɗino wawi wolde no hara ko fandi ko teddingol ma ka yurmingol ma ka teddingol ma ka hittugol e an a wa'animmi wanen wa biro an taw fanaka na harmingol o fandi no wawi on sans no wodi no wawi ara ko fandi ɗon ko harmugol mangol wano yumma an harmire an non ko noon an kadi harmirna ɗum waɗi woɓɓe goo no wisi ko ɗum ɗon o wowli o landete ko no fandiɗa o fandike ko harmingol ngol ɗon haray woni zihar to fandike ko teddingol haray wona zihar kono ko hani kon tawn tigi wuuru ɗum few amma si tawi ko woɓɓe goo harmuɓe e makko ɓooma o nandini ɓeygu makko imma harmuɓe ka enɗan ma ka muynan ma ka esraga ɓayn nan mi wattima ɓayne ko watti wiyete mi wattima bandirawa mi wattima yaya mi wattima nenan tosok mi wattima ɓiɗɗo an debbo mi wattima pati am mi wattima ɓeygu ɓiɗɗo an on mi wattima ɓeygu ben am yarli ɗon kadi ƴetta wastayi ko nene on ka ƴettata zahiriyankoɓɓe ɓe wi kosi ko nene pet ɓeeɗa fof si a wi ɗum ɗon nafuy kafara fawakimo jumhur wi o fof ko gotum kala sonnajo harmuɗo e ma ha pooma wona tata o ñande go mo dagani ma jombugol mo kañum e nene ko gotum gol non kongol ɓuri yaadude e gawaydu sharia sharia waɗa exemplaire tugga ɗo hondu tawa no taggi e piiji boy ko article ji tawa piiji boy no naati nder ton détaillata gotum bandirawo ma kadi ko non oɗo kadi ko non oɗo ko non fof ɓay nene on no harmiri on tigi non ko noon ɓiɗɗo makko debbo harmiri e makko ko noon pati makko harmiri e makko ko noon bandirawo makko nene goto baba goto ma baba goto ma yumma goto ko noon yaye makko ko noon nene makko sok ila akhiri ko gotum oɗo gorko o jarribora on jarrabuye ɗon wonde o watti o wi ngol konngol ɗo ko kanko atti wowlude ɗum ɗo o wi o watti ɓeygu makko biro makko o wi wa kana dhiharu fi ljahiliyati talaqan ba'ina fewndo majji yanko ad l'islam arde ɓe wowlayno ɗum kamɓe kadi ko
kono mo woni no ɗum harani kontama o akkiti sonnajo makko lanni se fini hakkunde maɓɓe ɓe du'ondiri fa ja'at o sonnajo ɗo ari Khawlatu bintu Sa'laba tashtaki ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wuli to kan laaɗo Allah wa tubayyinu lahu himo ɓanginanamo kayfa yutalliquha hadha ar-rajulu dhalika at-talaq al-ba'ina ko honno oɗo gorko akkitirtamo ngal cergal taƴungal fes wahya ummu awladihi ko kanko woni nene ɓiɓɓe makko ɓe jiidodi wa kanat tuhawilu nabiyya sallallahu alaihi wasallam o laatnoke himo yewtide e nelaaɗo mo ruttondira e makko en nela joni noon siɗayno joni on joni noon oɗo mi jiidanike mo haa mi honki jiidi joni si o akkitilan joni na mi yitida e few ko honno ɓe ɓiɓɓe watta honno mi watta ɗum ɗo ɗanomaki on joni noon haray ɗo ndaronle haray ɗaɓɓane men solution ɗum woni on hiwar ay turaji'uhu alkalama fa aftaha Allahu azza wa jalla bima aftaha bihi fi al-ayati al-madhkurati Allah udditi mo jaabi landal makko ngal noon ko o jaabimo kon e o aya jantaɗe ɗo aya on ari yewti noon joni ko honɗum solution on ko honno l'islam on ari holli wonde wi wowlugol ɗum na accitugol bonni ko kamɓe ko ɓe wowuno kon few na accitugol kono ko sanction ɓay o wowli konngol bongol donkantomo kos waɗi o fawete ɗo si o mari jiyaɗo yo rinɗin jiyaɗo o mara jiyaɗo ko yo hor lebbi ɗiɗo jokkidira miɗo felliti so on tigi hoori lebbi ɗiɗo jokkidiri o gaynoyi ɗum hande kadi o tindita ɗum dikkuru makko yo wonugol konngol mbiɗo anditi ɗo waɗa duuɓi 3 tagriban musidɗo men goo jarribano ɗum ɓeygo ko waɗimo ko mettigo e min siko min on ɗon mi horanta fi on ɗon fes hande kadi kono ko gorko yiɗata sonnajo kon ɗum mo be ko kañum andi hon ɗum hattoy tan woodi woɓɓe go ala keero o wi ɗum o wattimo biro makko ƴawoy noon debbo on Allah artirimo e peewal ɓiɓɓe ɓe njandi ɓiɓɓe ɓen tawi Allah waɗi ɓiɓɓe woni côté bemmu jeeji baaba alay biro angen son seedi haray ɗum hawranaɗo ɓen kono wiyano acciti o wi toon o wattimo biro makko ɓeya ha ɓiɓɓen foolimo tawini kadi mo yiɗi sonnajo Allah waɗi sonnajo on tawi arti e laawol ligne wonno ɗon law hari mo fewno o derayi seeɗa kono o arti o hoori ha o gayni o ɗisnimo o yi o fuɗɗoto fuɗɗi o gayni fes o inni hey Allah no wawi yagginde o wi ɗon ɗo fitindinta ɗum way goto idan l'islam indi joni ko ɗum ɗo on sanction on ɗum ɗo o foccirte o wi wa shahidu min hadhihi al-ayati qawluhu ko woni seede on ko woni ko ɗe aaji addiraɗo enen ko jogiɗen haaje mum ko wona fi ñawoje nandingol ɗum ko ka fiqhu to ɗo enen ko tawhid wonde ko aqida shahidu ko Allah wi ɗon qad sami Allahu qawla lati tujadiluka ko ɗo tun enen woni ko ponceten ko yonnotoɗen Allah nani konngol o wonɗo e jaaɓonirde e maɗa konguɗi ɗon tigi ha tujadiluka mo jaaɓondira e ma konguɗi jaaɓondirgol konguɗi ɗum muraja oɗa wowla oɗa jaɓa wowla oɗa kadi wowla oɗa kadi wowla imo jenti fa fi hadha no e ɗum ɗo ithbatu sam'i lillahi subhanahu wa ta'ala tabintinnangol nande ɗen Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu yasma'u al-aswata wonde himo nana hitoji ɗin mahama ba'udat no ɗi woɗɗiri wo wa mahama khafiyat no ɗi suuɗori wo woni ko gundo woni no woɗɗi himo nana قالت عائشة أيوه عائشة رضي الله عنها وماكي تبارك الله بركني أو قالت ما وإني الحمد لله يتوري ودني الله إما وإني الله بركدو الله كتور الله كسرينو الله كلابدو ما وإني ها يتوري ودني الله الذي
wasi asamuhu nande makko den no yaajani al aswata hitoji din fu inni no min la fi nahiyati al bayt mido ka sengo e suudu dum de andi on tumati ciudi on tumati kona sifa joni hara salo wingino to kizing on no to sal amanzeno to dum don ko chambre ngotu no gasa ko na 3 sur 3 mido e koyenhu wa inni no min la yakhfa alayya nusuda nomi ba'd hadisi ayoga e ko debbo woni yewde ko minana goddo miron kanande Allah kanko nande makko den no mofti hitoji din fu wa hada ma'na hadithiha dum do woni ma'na yewtere makko den kanko nen men Aisha والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين نند بكاد الله إن نند الله نماري بيتش ديدي واحد سمع يتعلق بالمسموعات ونند يويتيد إنان تيدي دي هيتو جدي فيكون معناه لا تتهري kufanda no e munande idraku sauti ko andugol hitongo ombo wowli ko onno wowli ثانيا وسمع بمعنى الاستجابه بمعنى الاستجابه enande taw ko fanda enande den ko jabagol ko jabugol fa yakunu ma'nahu la tudun haray ko dum firi أن الله وند الله يجيب الله نوتو من دعاه النددم لأن الدعاء سب ترغل دعاء صوت كهيتو ينطلق هنگو يلتا إيوا ويرلتو من الداعي الندد أن تريدون وسمع الله دعاءه يقول الله نني دعاء مكون ندان مكون يعني كفاندا دون استجاب دعاءه الله جابك جبي ترار مكون الدعاء مكون وعيد أسأل الله أن يسمع دعاءنا ومعنى هنا أسأل الله أن يستجيب دعاءنا ودعوتنا وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط ثم فانداك دون تيو الله nanu gongol pet tayni yo Allah nanan en torare men den kuna yo nanu tun hatta do ko yo nanu kadi o jaba warna ko wiiden konka o wili anna hada la faydata minhu tabna Allah so nani tun ko tama onanay sa torike mutun onanay heddi ande kadi ko so jabay tayni yo Allah nanu don fanda non ko Allah jab tabna onanu gol tun ara warna le ko faala ko ara yanga heba Allah fore بل الفائدة أجتك نفورا أن يستجيب الله الدعاء وأن الله جابته دعاء ونوتوم ورنا ندعوك وفعلكم فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت 3 أقسام أوي نند لتوتا كفاندا إمونكو أندغول هيتونغو هرنا نوت نا جابوغول onanugol anda ko hito kaari ni ko dum do o wi don mari pecce tati ahaduha goto eden pecce don ma yuqsadu bihi at-tahdidu ko fanda e mum hulbingol wathani dimon ma yuqsadu bihi at-ta'yidu ko fandete e mudum sembingol tiidingol tambitagol والثالث تمد ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى وكفاندورا هركو بانجينغول وند الله نو هوبيتي بيجي دي فو مو هوتيندي بيجي دي فو مو اندي بيجي دي فو مرانسيني بيجي دي فو أما ما يقصد به التهديد أما كفاندا وند الله هيمو نانود هيتونغون
kono ko fanda ko hulɓingol ande wi joni ya sikka minanali ko wolɗa ko miɗo nani miɗo jenti ko wolɗa ko ngoy andi ɗo nawigol tun andingol ma mi nani ko kambangol ma wonde no wowlire noon si tawi ko telen Allah ɗum noon ka gawlihi ta'ala wano kongal to ɗon ka wi am yahsabuna anna la nasma'u sirran wa najwahum enen hiɓe sikka min ala nande gundoji maɓɓe ɗi condi maɓɓe ɗi ɗo ko kamba hulɓingol wa qawluhu laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah no jenti mo nande kongol ɓe wiwɓe wonde Allah ko basu kamɓe ko ɓe alduɓe wona mujarratu ihata wonde Allah imo humpiti o nani ɗo ko kamba ko hulɓingol ɗimmum ɗum wa amma ma yusadu bihi ta'yidu amma nanɗe tawa ko fanda ɗon nanɗe ɗen ko sembingol dolningol ko tambitagol ka qawlihi ta'ala li Musa wa Harun wano kongol Allah ko wi'uno annabi Musa annabi Harun innani ma'akuma asma'u wara min mi hiya wondi miɗon jenti miɗo yi'a miɗo nana ɗo ko waltingol ɓe ɓernde andingol ɓe wonde ɗo awahimo mo sembini ɓe mo wonde maɓɓe wota ɓe hulu Firawna ko jon dole kono Allah no ɓuri mo dole ko Allah hokkimo dole ɗe ɗo miɗo nana miɗo mo yi'a joni yahu ton kodi ko ene wondi miɗo humpiti gon ton ko yahu ton an yahu an hewtoy ton tun enna haray aari rendez-vous ko haaldi ɗon kon ko lutti kon nene meɗen famodiri ɗum woni mana on ɗo arada Allahu azza wa jalla an yu'ayyida Musa wa Haruna bi dhikri kawnihi ma'ahuma yasma'u wa yara Allah muuyi ɗo kon ko sembingol annabi Musa sembingol annabi Haruna o janti wonde himo wondi e maɓɓe himo nana himo yi'a ay yasma'u ma yaqulani himo nana ko ɓe woloyta kon wa ma yuqalu lahuma e ko ɓe wona e wowlanede kon ko Firawna jaaboytoɓe kon wa yarahuma himo reeni ɓe kadi wa man ursila ilayhi e on mo ɓe nula e muɗum Firawna ɗon kadi Allah no reeni mo wama yafalana e ko ɓe watta kon kamɓe ɗiɗo wama yufalu bihima ay ko ɓe wona e waɗede kon fo mo reeni fo himo reeni film on fo scénario on fo himo reeni himo andi Musa e Haruna wowloyta kon ko ɓe jaaboyte kon ko ɓe waɗata kon ko ɓe waɗete kon fof ɓe mo reeni ɗum ɗo waltinay ɓernde maɓɓe nden waltinay ɓernde maɓɓe nden e silanɗo imminima joni yahu e nokkuɗo tawa iɗa huuli o inna omon chef de l'état miɗo jogi toon service de renseignement ngan on no toon yahu toon an meɗen humpiti kadi haɗay ko woni o a noddoye hino ɗo numéro on spécial ɗumani ne heɓiɗa toon difficulté o a nodday ɓen noon tigi waltako on tigi suusay beelo o heɓa e beelo suusa o yaha waɗe ɗum ɓay Allah no andi o immini ɓe kono koye bandi ɓe o immini ɓe banu adama hulay tun ɓurɗo ma dole mo anɗa lorrete bana to miɗa lorrede kala mo anɗa lorrete hara ɗen jiti ko imanu watta wonde suusa hay ɗiya lorra noon c'est fini mbiɗo habbi goɗɗum ngo ko ɓuri moƴƴude ɗum ɗo o wi yahe iɗen wondi reeni jenti heɗi faami fof yahe won tun wolon konngol wondugol e needi o wi tata ɓum ɗum wa amma ma yugsadu bihi bayanul ihatati amma ko faanda e nanɗe faandaɗe e muɗum fi feɓɓangingol tun wonde Allah no humpiti no andi fa mithlu hadhihi al-aya no wawi won sifa o aya ɗo ka o wi wa hiya qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir ɗo Allah andi en tun wonde ɗo awa pijini fof mo humpitigol ɗo wona kamba wona sembingol ko ɓangingol
humpitagol Allah piiji ɗin fof mo andi fof. نعم. الآية الثانية دو آية أرنو وغينيم آية دي مو قوله كونغول مكو الله كوي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد أودو جملة مؤكدة أو مؤكدة باللام أودو وقد أويتو قد سمع الله اللام على لقد قد ifoko tahqiq ko tentingol kono ko odo laamu on ɓeydi kadi tentingol kadi on o wi waqad وقد ولا القسم المقدر تقديره والله وي وقد والقسم المقدر واو دو على دون شانس قد والقسم المقدر ووندور سومي ندير دون وندور ندير دون دغادي سمي الله والله الله جنتي تقديره والله يوندي الله فهي مؤكدة بثلاثة مؤكدات وي دو جملة هي tentinirai ditati laamu on ko tentinaydo gade on ko tentinaydo wondore soominde nder ɗon den ko tentinayde woni ɗiɗo muakkidat andi sa yewtude goɗɗo joni a so'i wonde imo hutiti seeɗa mo sikkiti ko wonɗa e wolande makko tawsi ɗum ko gonga kana gonga no wodi toge façon no yewtirta fi rasirangol mo fellintinnangol mo wonde konɗa wolde ɗo ko na sama kala no wodi muakkidata hara ko konngudi arayɗi feere wallahi wota sikkito ko mi wona wallahi miɗo yewtuma ɗo goɗɗum miɗo faami fimo mi andi fimo ha ko mi wowlanma ɗo ko jogorɗum ƴakkirɗe ndara min yewtere an sama kala ala e muɗum ndara min mi fijata e haala min mi fenata mi ɗaynata ɗiɗo fof ko muakkidat settaygo wigol haray min yahuno hunde kaari min waɗiri ni ma kaari no waɗi hunde kaari kaari no wiɗum ɗo kaari no wiɗum ɗo habaruji ɗin wonde aray humpitaɗo on hara mo waɗi riɗi joni wonɗo e humputuɗo on so tawi ko ƴoƴuɗo o so'i wonde oɗa no sikkiti no waɗi e ɗiɗi yo addanmo tentinirɗi ha o yena way non ɗo no mi sikkitaki ɗum wiyete muakkidat to muakkidat lafdiya to muakkidat ma'nawiya wona ɗum no wona e ndaɗ no ko balaga o yewta fi ɗum walladina qalu ɓen wi'uɓe ay ɓe wi inna allaha faqirun wa nahnu agniya allah ko baso menen ko ɓen alduɓe humul yahudu ko ɓen woni alyahudu ɓen qatalahumullah allah huɗiɓe fahum wasafu llaha bil aibi kamɓe ɓe sifike allah ɓe sifori allah ayiɓe ella qalu ɓe inna allaha faqiru allah ko baso ja e ayibaji sinnama kaari ko baso on mara hewde ko ayiɓe noon ka ko ella ko waɗi hande kadi kala falnoɗo hollugol mo haaju hollatamande kadi har yaade le no faala naɓde ɗon leetel kono minanimo ɓe mara hewde mi perdino enno hande kadi kala ka wolide he acce taw sonkangen atta onon kadi he ronkintinne en ɗon ko ayiɓe basal ko allah fawata ɗum goɗɗo allah fawima koye a jaɓu yondinoɗa kono o nawde mana weli tentini o zamanu men ɗo zamanul madda
zamanu mo tawata ko matière on ko ɗum ɗon ko jawdi ndin ɗum ɗon woni fof. ra'aytu nnasa gadi maalu ila man indahu lmalu, yimɓe fof ko oori yaari honto e jon jawle e goɗɗum heɓoto ton ko ton awa do awa haray on tigi sansa comportement sansa piji ɗin fof wa'a o faale hay sansude no Allah mulirnomo non o watta none go fi wota ɗum a ando ko sifa ñiñiniɗo basa. hari lawnu jawdi fayda kontaka neɗɗo teddirta tum fi jawdi lawka fuɗɗo l'islam neɗɗo ko teddirayno o kulol Allah, ɗoftagol Allah, waɗugol ko moƴƴi, waɗugol dewe. nelaɗo hoore mum marano goɗɗum sahaba ɓurɓe ɗuɗo ɓe marano hayunde yahi noon ha ɓay Allah udditi aduna o fewno akhiru zaman sahaba bidayat asr attabi'in ɓay Iraq udditama, Sham udditama, Yaman udditama, Misra udditama, jawle ɗuɗi joni machallah fayda yimɓe joni hippi tun e jawle. ani joni umara en watti wadde paleji, watti wadde ɗum ɗo, watti wadde ɗum ɗo, darama joni Furs e Rum e ɗuma tawi yimɓe ɓen buyi joni giggol adna ngol naatika ɓernde. karama koɓe goƴetin he ɗum ɗo ko bone. si goɗɗo teddita sina jawdi hey mene min waɗa zuhur ruɗoto o cuɗari aduna ñameteji welɗi coñci ɗumanniɗi paleji kuɓeje ɗum ɗo min ala haji mum lahara on to ɓe wiya zuhad wono Fudayl en e waɓe no ɓen wayi tawi ɓen ɗon andira joni ɓe teddina sabu ɗum he lamɓe ɓe sustaɓe ɓe andi ɓe ala haaju e ko ɓe jogii kon. kala anduɗo ɗa jogi ko jogii kon ko ɗum hulanɗa ara ala teddungal ka makko on jalay ko fi jalo a yahay to andi o ko jokkiren ko fi no o ko jokkiren ko fi ɗum ko hunde gare o faala e waɗa ɗi ko sowni nokila ko yetno kala addino lettere ɗo ko e nommoɗa ma e ngokkor mo ɗum maka ɗum tomaɗo assalamu aleykum jaram ustade adi barka machallah wallahi ɗo nafi en allah akbar ayi ari kadi hande ɗaɓɓugol goɗɗo kono si on tigi no andi lanɗo on tigi marɗo on no andi an ko laɓanomo reedu ala haaju e ngel makko fes wallahi hareɗa heewi tewgite makko ɗen ɓen no ɓe yettir noon ɓe yetti zuhud ruuɗi kono yaw haa ɗum mortoyi waylitoyi ɓe feƴƴintinnoyi haa joni hay piiji dagiɗɗi fof ɓeyɗi nono min ala haaje ɗum ɗo menen aduna on men ɗum annaaki ɓe bonnoyi ɓay Allah subahanahu wa taala so neminima imo yiɗi yi'ugol ya gollitira nema makko idan almi kon faala wiide ɗo basal ɓe sifike ɗo Allah sifa ayibe ɗi ko gonga enen o zamanu men ɗo no moƴƴani yimɓe diina ɓen ɓe heɓa kadi aduna sina ɗum haray ɓe hewata gite yimɓe ɓen ɓe teddata yeeso yimɓe ɓen oloynano ɓen waɗa bayanaji ɗuɗuɗe nande fayande ni ala e fatude sen ndaari tarikh dawa salafia dawa sunna ɗo ka fuɗɗode ɓay hari noddoɓe ɗum ɓen hari moyeji ɗuuɗa ko ko'oy ɓe wiyetano ko'oy yeeyo ataya raɓinini tuuboy mum no waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko'oy kono kaɓe watno cippade hoore towɗe ɗen tawi kamɓe non e leydi goɗo mi ala jammutude ndi Allah jarri boni yimɓe sunna ɓen heɓugol jawle tawi kamɓe jogii marché o
ɓe woni wallodiroɓe noon kala ka ɓe ɗumanni si ɓe pooɗa ɓe ɓanna ko neɗɗo sunna yimɓe ina non oɗo kadi faala oɗo kadi woni wahabiyankoje o faalama heɓude jawdi tawi on tuma ton ko noon wiyete puisque jogii ɗuma gaa ko wiyete ko kooyi oɗo on anday kataba adday kono ko basaka joɗɗinta sifano ɗi idan ɓeɗo alyahudu ɓe ɓeɗo ko bomɓenedi ha feƴƴidi ko minni kon ɓe inni Allah ko baasa wa sababu qawlihim hada sabu ko ɓe wowliri ɗum ɗo kon fiyonno ɓe inni Allah ko baaso annahu lamma nazala qawluhu ta'ala sanga cippi kongol Allah tawɗon ka o wi man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira ko hombo woni on nyawlowo Allah nyamande moƴƴere Allah sowanamo cowalle ɓaawo aya cippike ka surtu Bakara o woni aya 145 qalu ɓe wi'an li rasulillah sallallahu ɓe wi'an nelaɗo on ɓe ya Muhammad Muhammad inna rabbaka iftagara jeyɗo ma on waasi yas'alu al-qarda minna imo ɗaɓɓira men nyawlumo awa o Allah maɗa eyo deka o perdine marayunde joni ko men nyawlatamo oɗon ɓe inni inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ɓay o ɗaɓɓiri men nyawlumo ko ɓen woni patron ɓen kanko woni miskino subhanallah idan ko ɗum ɗo ko ni o soggiri ayeje ɗen ɗo haray daroɗen wona ɗo hande inchallah fuɗɗoren aya tammo on ɗo ko raɓɓiɗi kon ahlu sunna wal jamaa kamɓe ka sifaji Allah inde Allah ɓe daroto koye nassuji feeñuri ɗi tabintinna Allah ko tabintinani hoore makko kon ma ko nella tabintinani mo kon ko honno woni ɓe naata e mum fes ko alkayfiya ko honno Allah nanirta honno Allah yi'irta o way ɗum ɗon ɓe tefata ɗum ɗon ɓe yinata kono noon Allah wi o nanay pelletti o nanay o wi o yiyay pelletti o yiyay ko lutti kon en andata no ɓuri haqqille meɗen andugol détail fi Allah subhanallah en andata toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuku e nde finde sellunde o tabintina e hoore mayre no wippodirere no metti fi hande muawwila e muattila e jokkuɓe sifa ɗum ɗo añumɓe ɗum ɗo ɓe no ɗuuɗi subhanallah yo Allah tabintinno en ko ɗum woni ko raɓɓiɗi ko yo Allah tabintinno en yo Allah manno en yo Allah yaafa en Allah naado en aljanna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin